بله تماشاوانن هجا نها ام لباجار سیرت نافچه تلو نه نافچه تلو ام لسر گورا اسماعیل فقیر الله حضرت لرینه براستی گورا اسماعیل فقیر الله حضرت لری مخبراوی مکانیوی پرزوده پرتوکاده مخانده بو ج مکانیوی اما آگاهدار بون لیبلی سر مکانیوی حدیثاک بویرک بالکش بود پرتوکاده مخانده بو جرد بجن بویر شوقی به ترکی بجن اشق حدیثسی لگور روایتا دبجه چاقا اسماعیل فقیر الله حضرت لری وفات دکش و دنیا فانی خاطر دخوازه طلبیوی ابراهیم حق حضرت لری دبجه جبو صداقات خوب سیدای خو بده نشاندان صداقات و گریدان خوی بسیدار در خهولی دبیجت تاوک گونه ده بر سر سیدای من شوق تیرج تاوی نه ده سر سیدای من از چبک مجوی تاوی رادبه دل سر تربا سیدا مخبره که سر تربا سیدا خانیه کی چد که خانیه کی آواد که و خانیه ده تاق کیفت که او تاق سال دو جارا او روزه گو 21 آداری و 23 ایلونه گو شف و روز دوان هر دو روزا ده برانبر ده یعنی ده وکه درجبونا شف و روزه برانبر ده دوان هر دو روزا ده دوی تاقا گو ده مخبر ده وکریه سال دوان هر دو روزا ده 21 آداری 23 ایلونه تاف دده بر سر سیدا اف شوقی تیرج تاوی 100 سالا و ها دام دکه تقریبا 25 سالی افکار هر وها دام دکه لبلت سال 1960 ده جبو تعمیر و تعدیلاتا وی خانیه هناك تعدیلات و تعمیر دکن او سیستماگو ابراهیم حق سال دو جارا تیرجه تاوتانین بر سر سیدای خوا مخابن بوی تعدیل و تعمیرات خراد به هر چه قصد دوی دمه ده گلک میمار و زانیاری گو اهل کارنتن جبو و حدیثه دی ساوکی بری بکار بینن دکن ناکن زفت ناکن و او سیستما گو ابراهیم حق حضرتleri بوی سیدای خوا اسماعیل فقیر الله ده 100 سال هجدمین ده بکار آنی بو مخابن سال 1960 ده به صدم تعمیرات اون داده به راستی دیگر تکنولوژیا ایرو به پیش داد چویه و گلک جهاز مدرن و مدنی در کتنه بوی سیستمک و حادثه بکار بینه دیگر گلک میمار و زانیاری یه وی کاری خبتینه بوی سیستم دی سال سرتربا سیدا اسماعیل فقیر الله حضرت لری بکار بینن کرن نکرن او سیستم دیسا بکار نانین افجید در ریدان دی 100 سال بوری ده یه هجدمین نخاسم دی سردما اسماعیل فقیر الله سردما ابراهیم حق حضرت لری ده دواره استرونومی ده جبل علم طبی و علم اسلام دواره استرونومی ده جی علم اسلامی گلگ پیشبون اگر که قمرمان و تاقی شانی بده جوه تاقی شوقات دیرج تاوی دهات لبر سری ابراهیم حق حضرت لری دخست بس تماشاوان نجا اف دیرج سال دو روزا تنه دهاتن یعنی دو روزا پی وب سیستمه که 21 آداری و 23 ایلونه ده او شوق او تیرش تانین لبر سر سیدای خود خستن اف جی حسکرنا سیدایوی دیده نشاندان دیده ابراهیم حق حضرت لری ده یا هری مهم جی تکنولوژیا و سردمه زانینا و سردمه ده علم استرونومی ده علم اسلامی چه قاسل پیش بون دیده نشاندان ده و دماغو ابراهیم حق حضرت لری جبو سیدای خود اسماعیل فقیر الله اف سیستم دامزران دیه اوروپا گود بجا مدنیت جمع بجقیه براستی
دستشول ولات أوروبا تنابون حتى لقول رواية هناك أوروباي روجاج ديا خربونا حتى روجا مرنا خنشتنا يعني تماسهم آويرا شيء نبويا دستيان آوينا كتيا هدوي سردمه ده عالم إسلامي جهلا كده بخاري روبوت چكرنا جهلا كده اف سيستمي گو گلکی جیه کیوانی گرینگ هیا دواری استرونومی ده اف سیستم بکار آنینه اف جیده ده ریدان گو علم اسلامی دواری علم و زانینه ده دواری استرونومی ده گلک لپیش بود بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلات و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و اتباع توابه حتی رجا قیامته تماشاوانن هجا د برنامه نو یا بناو عشیرن ما ایرول هرما بوتان ام لپیشوریوانه کلی کگده بریاگو از میوان برنامه تقدیم بکم و داناسیناوی پیشکشیو بکم وکی عادت و هر جاره بشعره که به هلبسته که امی برنامه خواه وکن و بوینا برنامه امی بکن پاشه از داناسینا میوان خواه پیشکشیو بکم دسپیکا برنامه دا مگود ام لهرما بوتانن براستی ام هاتن هرما بوتان و احمد سیدای ملا احمد خانی هاتا بیراما مجی خواست به هلبستک سیدای ملا احمد خانی ام و بوینا برنامه خواه بکن وکه تیزانین ملا احمد خانی سالان 1651 لهلا هکاری لگنده خانه هاتیه دنه هرما بوتان جه باجار سرته جولمرگو شرناخش و هرما را تگوتن هرما بوتان جبر و مجی گو ام هاتنه هرما سیدای ملا احمد خانی امیجی و بوینا برنامه خواه بشهرک سیدا وکن شهره سیدا ناوه پسنه خدایه دیواناوی در باست و پسنه خدا یه پیغمبر انشالله دم شهر سیدا همه پیشکشیو بکن بله پسنه خدا سرنامه نامه الله به نامه وی نه تمامه والله ای مطلع حسن عشق بازی محبوب حقیقی و مجازی نامته لوحه نامه عشق اسمته نقش خامه عشق به نقشته نقشه خامه به نامته نامه نتمامه نامته شاه بیت مقصود فهرست مقاطبات محمود مضمون مرسلات لا ریب مشهود مکاشفات بالغیب محبوب قلوب من له القلب قلبین تدکی ببال خواه جلب معشوق توی بفخر و نازی عاشق توی لیکی بنیازی مطلق تو مفید و مستفادی بشبه مرید و مرادی نوری تو ده حسن روی دلدار ناری تو ده قلب
aşık zar. Boy vi van helbestê seyda yê herikbar em jî li herêma botan li memleketê seyda yanî li herêma wî ya Mela Ahmedê Xanî dibêjin xweda sed carî hezar cara rehma xwe lê bike û gora wî bihişt be mekanê wî bihişt be. Temaşevanên hêja me got îro em li herêma botanin em li bajarê Sêrtê ne em mêvanê kekê Hecî Mihemed tetîkin mazûbantiya me dike kekê Hecî jî bi rastî mêvanê bernama me ye niha em li oda kekê Hecî rûniştîne li gel me mirovê wî hene înşallah kêlîkek dê bi kurtahî ez ê danasîna mirovê wî bikim di derheqê malbat û eşîra wî de em ê bernama xwe de rûbrû hevpeyvînê bi kekê Hecî re bikin di cemaata me de kekê Hecî İbrahîm û Bûs, kekê Hecî İbrahîm İlbaş, Hecî Mihemed, Hecî Ömer, Hecî Abdullah, Hecî Mihemed û hinek kesê goberkî navê wan me zikir nekiribe di bernama me mêvanê bernama me nê hûn hez dikin ez ê de dirêj nekim ez bizîvirim ser kekê Hecî kekê Hecî hûn bi xêr hatin bernama me. Xêra Xwedê li te be, Xwedê Teala ji te razî be. Çawanû başin çavê wan Elhamdülillah Xwedê ji te razî be û ser çava hatin. Çavê wan êşî Xwedê ji we razî be bi rastî ji bo we deriyê xwe ji me re vekir yê mala xwe yê eşîra xwe em pîrozbahiyê xwe li ser navê temaşevana hemiya û nexwasim li ser navê xebatkar û nûnerê televizyona rehber em pêşkêş şiwe tevê merov û civatê dikin. Ecî navê Xwedayê ezîz. Xwedê ji we razî be. Kekê Hecî di derheqê eşîra we de îro me xwest em were hevpeyvînê bikin hûn hez dikin beriya em behsa eşîra we ya koçer dûderan bikin hûn hez dikin ewil xwe bidin danasîn temaşevanê me hûn kîne kurê kêne ji ku hatine yanî navê xwe yê malbatê yê xwe û bav û bavpîrê xwe bêjin paşê înşallah em ê derbasî navaroka hevpeyvîna xwe bibin. Kerem bikin. Seyda tu û ekîba xwe ev ekîba Rehber TV'ye Xwedê ji we razî be. bernama ku ve pêşkêşî me kirî. Em mêvanê me yê aqrabayê min ê ezîz. Belê. û ewa jî em leşkên hatin heta vê derê mala me. Ez ji we tevare teşekkürê xwe şükranê xwe Xwedê pêşkêş ji we dikim razî be. û ji wê dê heta bir ser çava hatin. Çavê wan êş Xwedê ji we Bi razî xêr be. û selamet Xwedê hatin. ji we razî be. Ez navê min Mihemed Tetik. Belê kekê Hecî. Ez kurê rehmetî Hacî Mîrza axa me. Belê. He. Rehma Xwedê lê be Xwedê ji te razî înşallah. be. Bavê min kurê Mihemed axa bû. Belê. Bavê Mihemed axa kalkê min navê wî Mîrza axa bû. Belê. Navê bavê Mîrza axa Belê. Temer axa bû. Navê bavê Temer axa jî Mîrza axa bû. Belê. Navê bavê Mîrza axa İlyas axa bû. Navê bavê İlyas axa dîsa Mîrza axa bû. Vêce digot Mîrza axayê sor. Kurê bavê Mîrza axayê sor jî İbrahîm axa bû. İbrahîm axa jî kurê Mîrza axayê rindik bû. Mîrza axayê rindik jî ji Wêran şehrê torînê İbrahîm Paşayê Milliyê. Lê we behsa wêran şarkir kekê Belê. Hecî herêma Urfa dûderan hene Heh. hûn dinasin Na. Em ji Vur. wê qetiyane em wa di dêriyanê nenasin vêga. yani heta gund nîwanî pir jî hene li wê herêmê li Arrahayê yani eşîrek rûr jî bûyî navî ka belkî tejbîr Em di dêra he me ji bavê xwe ji kalê xwe sa kiriye. belê Em ji Wêran şehrê hatine pêşiya we jûr hatî pêşê mecbur hatiye dibêjinê Mîrza axayê rindik. belê Rindik jî tabî ki kelimekî yani xweşik. xweş belê He. ceme jî xweş He. mana xweş Manayê wisa rindik. bikaranîn Heta me zav da şîrovekirin me da araştırmış kirin me got eceba ka
rindik gund vada hen atını evnaş kedestan diye med kısseti ve me nestandır. Yani acaba rindik heyetine falan mı nestandır? Fakat em kesin zanın em İbrahim Paşa'yı milli em hatine em Mirza Xay rindik toriniye. Hatta hinek dibêjin ew Hamid axa tevde hatine. Hamid jî niha dibêjin mala Hacı Hüseyin axa, mala Hacı Hüseyin axa jî esê xwe vêga Erebil dihê mane. Ero mane. Ew secerek li bava heye, ew dibêjin em û birayê hevû dibûn em jê de hatine. Ve o şecere şopan ki. Mene şopan. Na mene şopan diye Allah var. Ama li bava heye. Valla bir şopinin yani. Dibêjin dibêjin ertekîna mesele dibê bava heye. Ew jî dibêjin em zmamê we em ji wêran şerî hatine. O seyirde de jî meşhurun ebaile. Yani ahatiya vici kirine hatta İro gelik milki vacidi seyirde mevcude. Eyüve ailen dejin Hamid. Pişti emjur hatine em derbazı Ali Botabune. Ali Diyarbakır Bilisi Veli hatine. Beli. Pişti hatine Khani Bilis heye Lüve deri behevketine. Mirza Xay döndü bu filan. Bu işte derketin hatını milli botadı. Yani kaderiyet kabejim 300 sal falan vurdu hayata kadar başkirine. Serdama Osmani'ydi. Jurkoş. Aynı ve deriydi. Geneli vecil botamane. Fakat İro aşirame gerçekten ve bölgede en fazla var ki aşirame. Beli. Piştihatin Lugundab cibun şu. Gundacı bunun milk şuharistandı. Ve herama botadı. Çend günde vad ve hereme. Ve günde ve hereme de az has Seydar Bey'in. Seydar günde me ku embejin de resmiyet ede. Navi ve heye. Avtüstüne fakat günde me milk mekiri mezra va günde bicibune. Yani o avakiri. Me avakiriye, me milkiriye, me avakiriye ama me resmiyet avi nastani çumani me muhtarlığa düdüren aşireti me sadece bir gezici muhtarı olmastan diye. Dugudin düdüren köy muhtarı. Beli. Babime muhtarı gidi, sevi muhtariyeci emekli biye. Yani ve herama me bilga erohde se aşir moriva gezici bun. Sabit nin bu. Beli. Sonra aşireti, düdüren aşireti, garısan aşireti. Ev her se aşiri hane moriva gezici bun, ceba muhtari va de bun. Beli. Em ki arda khoda ba morime geçeli. Yani günde me em bejin ku sabit nabe günde düdür yal ve deriyetine ama milki me Beli. bağliye günde ku bicibuyi nabe ve hey mezre va dağıtın kuyakin ve em sevi milki hayata kadar. O jiddu serdemedi yani o hakan nakir o havca nakir zaten. Havca netgir muhtariya meji bu. Ha bu muhtariya. Yani pevsti o penedi. Beli. Muhtariya me bişti heyji seyda geneli me em erwe. Beli. Yani demdejni nabevi kevin kurmancı dibejni dihe. Em bağliye dihe bun. Nüfusi me hamyaji ser erwe bun. Çünkü em belga duvede de bun. Şimdi me belgede bun. Genel olarak kütük amel nüfusa me erwe ama gündeme yehinade kimlik yehinade cüzdanı kevde düdüran köy yazdı kirin fakat bir paşayla evj yaz net kirin seydi. Yani evji demek ki aşiret nafsan düderan köy. Beli. Kaki hacı Xuda rahma xal apeme hacı bika apeme hacı Mirza براستی مجوید ناسی سروکی عشیره yani ağay aşire ev bu. Benim mesela seruki aşire yani ev babamı goti hatta ye daha jme dest bike tüm daim peşa ve aşire ev aile mebiye hatta ve hatta ve bölgeme de dema vakti aşireti hebu de ويشاخي عشير حوارة هفدشون. أنا جمع جواره براست. يعني مثال از بيجي. اشتغل يا هفدك. بله. ما تقولن بيج باب الشلت
و پنج باوی چقصور تمو دایم اب هر پنج باوی یعنی عشیره چقصور هواره هفت چون اب هر پنج عشیره چقصور جی دو دیران بله آلکان سوران و گارسان و میرا عليكا عليكا. لباتمان جي هي آلکا ام بی آلکی آلکی نه آلکا آیری نه ها متخصص ويا ديار بكم او آلکی پنجناری نه بله çünkü لورج ev yani alika koçerin. بله Ve hem sürekli bir hevre çoğunuz o zaman hatın. Gece mira ve döneme Osmanlı heja heyi mira zahv güçlü bun. Ne baba her bir aşira dedi mira güçlü bun. يعني الفهري ما Ve بوطا herema bota. بله Vega hami vegal surine. Ev mira aşireti Cebrail Xarçav bejim seyda İro ev herema bota hatta de çi heri mikse hemen bölgül sernavi vati سرنامي ميرا mira. بله Dedi belki hayata belki o zaman da derbazdı be. راست Basa Mustafa mirit درباس ki. راست درباس Mustafa mirici شو yani. ميواني حتى راست Heysat baş. Sağ Ev ol. Mustafa mirici راست hakikaten zav insan ki hükümdar bir Bəli. yani hükmü koya da evkirin yani insanı ne çelser xornavi cimkiri bu. بله Ha. Ve cari çi şekli emira man mili Suri. Gava ev Cumhuriyet hat damazandır şey bu. بله Sinir ketin akaba sinor çekirin. İşte sinor çekirin yoksa ev herekora mira ve gal pişta bervar ya herekol dağı meşhure navi herekola miray. Tevsa derbazı bir her hatta mikseci yani gelik ciru var sernavi miray. Sozanı var. كسكي وانا ما يلفرك كي Seyda Zivistana koçer mu koşber mu dedi. بله Zivistana de çun mili Suri civa دات كتم بريه Vegan hal deri kene qamişlone بله الوادرانه و هيجا سر هفجي دشن و خارجي متين حسابي مجن دانوا او تين با مجارنا ام دشن ويدي باوا او ميرا بيجني مالا نايفي باشي هيج بي مستوي ميري بله هيج اوي ويدي استاد بحساوي او استاد باساوي بله. دي يعني هيجا بي مالا نايفي باشي هي او باشاتي جوتي بله ايدي ev her bir aşiri hane jerid bejne çıksor. شهر بينجار Her pencer bir çıksor. Beş aşiri dehanet bejne şilit aşira batiya, keça, taya, musraşa, khirka. Şivarayit ben şilit. Vece ev lakaba şilit u çıksor çi şekli hatistandı. بله Kutişti mecbabı khas akiri. Dedi ev ezidiye şengali de bejin em habqa ferman serime de hatine. Bu çakı aşırtı cebiye ev çi şekli ev mustoy miri Beli. cizira bota bandike edi mustoy ben zanem yeki de beje ama evi ku Beli. miri cizire bandike ve her beş aşira sembolik demek ki nav va ezidiya de heyeseyda. بله Sembol derken en bejin çok sor. Çok kabicaya ما تقول abaya ما تقول قلتك الجامعة بيرك على خد كرجنا bir kafat gir. Cediş ki veli meşhur çivi çok sor. Yani demek ki zam meşhur sembol gibi heye ev miri cizira bota band ki va had bave şelet dibe un herin wa vegrin ve çok sor binin var. Kudreta Xudi dema va her pej baba şeyinin tabii ki muzaffer nabın وی چوخی ناستینن و میره زیرجی راضی ببین اولادی بیجه اون شلده قتل حلالن yani ve demek ki ve ezidi ve ne gördüğünü anlamında bandaki bu hep aşira بله hep aşira ha dışın ve görevi beklediğinin ve çok sortinin fehmti şimdi am bejin Mirza Akhay sor أري Mirza Akhay sorji ev çok sor ani hatiye جورج السين جورج برنامج دي، بله يعني ezdi ve jind bedvi ve çaksur yani ve ev tiştahakiri ve cerki ve fermana maani بله hatta ve de beji yani يعني وقت سنجاق كي Ve بو sancak تجي gibi سنجاق شباب dedi ev sembola ve ki سمبول سنجاق أري ve cari ev Mirza Akhay sorji ve çaksur yestandi بله yani ve dönemi hati
Demek ki hacı gol mu fehm kiro go derema medi du aşire mezin hani. Beli. Yekce çıksor adışılık. Şile de. Ha. Yani aşir hep Hadi beş yad ben baba. gahavanadı. He. Mesela cema leherema merdin ez bejim. He. Dibin kikan u khalaca. Av kikan u şu var khalaca. yani He. çend aşir Dibin ten he. seref dibin kikan. Demek ki hikaye. Çend jiten seref dibin khalaca. Saat Yevirci Aynen öyle. aynı bu rengi. Aynı bir mehrama bota Ya ve çıksoru. hem çıksorun. Jbog av kutuk wan. Mesela. Böyle ki hacı. İdi ev lakaba çıksor mecbur stan diye. Beli. Tümü daim Yezidi bu bor bela khadwa nadna. Na. وان سون هذا الفيديو ما وعوان وانا حوان. قونت ما ابو ما ياخذ قونت هذا دما في باشي Beli, والوقت beli. O baş kiriyor. Yani Evet. kareki insani Evet. o kiriyor. Hadi helal kabul buk. وجا سيدا ev ما شخصورتي دفي بالغامد نابا her bir aşirede yani hey Beli. yani hece alikaji garsaji eşteri bizim Evet soraji bungaha çık sordu alika garisa sonra sonra mira mira dera. dira Ha. Beli. hatta mira yedi beje de seri çık sonra la bu ne Beli. O ye şilita ki yani Yeşilada- bungaha Batıya Beli. و keça Beli. و musraşa و خيركا تايا Beli. Münasebette ev çık soru şilita bhavra heyi. زعف هي سيدا حتى في قاجي بريد هجي هب هبيه Jeke ki hacı bu borimine ev perspekra. Mesela leherema maz bejim. Kikan hani khala cahi. Beli. Bungaha kikan de aşir hani. Am bejin dah aşir. Her aşirek serokevi heyi. Bes seroke ki karizmatik ye kikan hemiyaji heyi. Ye khalacı. Mesela ye çık sonra. Evet. Yani rahmeti abi hacı bu. Ye çık sonra tabii ki em peşe de jgut yani Yani malbata o bu. ela malumatan me bir peşa Azteki. aşira çık sonra Ya şilita. ya şili daji geneli ve Yani ehamiya. ya hamiya Beli. batiya bu Ki navi çu mesela. mali menavi ve mala gudni ameli temer Beli. peşe ameli temerci kakibiye yani demek ki mazne şili dim işte mefhum ki diye yani batiya bu ne Beli. Evet. Beli. Ev münasebete o go hani ye ve gaji seyda em tüm nikaş berberi na zamanı beride arevade nikaşi bune kuştun hatını kirin meşhab kuştune Beli. fakat ve paşi en son hatta jilka arama ve nekhoş bu rahmeti babamı ev salahat kir yani موبات يا شاف كشتيه مصلحت كلي دي سبب بيلي من رحمتي حاجي محمد شوي خاطي بابا جرتي صلاحته وابيه رحمه دي مناسبات دي في بلغا بوتا ده يعني زavj hev kuştini çoğunadını amal hevatına vacizu çekirne. Yani özellikle babirimiz ve babamız ve Konya'da zaf peş ve bu. Hakkı sılahat edin. Zirek bunu. Hakkı sılahat edin. Galak baş, karki baş kırma valla. Bu bile babamız zaten dönem avıydı. Yani işi yukarı bir sılahat bu. Bu adalet ve elhamdülillah. Yani o mahkama ki beti. Elhamdülillah. Mersele sulhi daha berdesi var. On berdamam dikin inşallah. Elhamdülillah. Ve gayet zaten berdesti. Hem devam dikin. Bu güveni tabii ki. Çünkü dedi malume o iş. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Dibe ezvar karek ijlime jeji rojiye jib khairtir bejim. Sahabet be beji ya Resulallah. Dibe gun nabina insana sulhi kar binin. Dibe ezvar ibadeti ferdici peştiri. Çünkü sulhan nabina insan adı civak edi. Her ip kıymeti. Boyu var yani de heremame de dualate Kürdat havadı. Yani Sarok u peşkeş u aşraf u ağa u seyda u bagade savetiye. O karek hem İslami hem insani elhamdülillah. بله تماشاوانن هجا نها ام لنافچه تلو لسر قلعه تلو نکلها تلو تقریبا 6-7 kilometre دوری باجار تلویی براستی کی بلنده بشخوام برفه دبینن yani maha çilledi çile zivstani jî berfek pir heye berfek gewre heye li ser qalha tulo sedem hatin vir jî yek mexwest em qel'ê bibînin ya du da
de binya kelhede bend heye benda limaqe heye inşallah keli kekdi keke kameraman ve şaniwa bide ya muhim jî ev diwarê guhun dibînin qulek di dîwêr de heye berya kelîkeke em çûn ser tirba İsmail Hakkı Hazretleri İsmail Fakirullah me got dîrêjê tavê rojê duca salê du roja 21 Adarê û 23 îlonê dîrêjê tavê ew ê got ji tê dîk xwebara ser kevirê berserê İsmail Hakkı di ew dîrêjê tavê advê qula vî dîwarî de ji wê qulê tirba İsmail Hakkı nabêna dîwêr û tirba İsmail Hakkı تقریبا 6-7 کیلومترایه دیرێژێ tavê ji wê qulê derdikeve dere ser tirba İsmail Hakkı xwe duê qula got jora xanî de xwebara jêr dide diçe berserî wî di 21 Adarê û di 23 îlonê de ev her du roj jê salê şev û roj beramber dibin bi rastî li gor hesabekî sîstematîk İbrahim Hakkı telebê İsmail Fakirullah li gor hesabekî sîstematîk ev dîrê ji wê qulê derxistiye biriye ber serê seyidayê xwe salê du roja gelek balkêş e her sal yani 21 Adarê 23 îlonê de ji gelek cihê dünyayê cuda turîst ji bo wê manzarê temaşe bikin tên ser tirba İsmail Fakirullah ême jî qismet bû di çilê zivistanî de em hatin heger qismet bibe daxwaza me Gıdwan rojada em jorin tulo ve manzarı müşahede bikin. Manzara burastî hoş heye. Yani ser qal'a tulo hakimî herêmê ye. Li viyalî me li milê çepê me got kel bend heye, benda lîmaqê heye. Keke kameraman inşallah kelîkek di wê bendê şanî we bide. Cikî turîstî ye. Yani xuya her helede bu turistên ser vê qelhê hem vê manzarê temaşe bikin hem yani Tulo, bajarê Tulo, derdora Tulo temaşe bikin ême jî qismet bû vê roja çile de em hatin ser kelha Tulo me xwest em vê manzara bi rewş pêşkêşî we temaşevanê hêja bikin. Keke hacî ev eşîra we ya dudêran hundir xwe diçend babikin. Tedî ew mesela ya çiksor û şilita me fêm Em fêm kir belê. Ya eşîra dudêran. Belê eşîra dudêran. Çend em dibên bavê jî dibên bavê. Belê. Ya jî qebîle. Belê. Seyda eşîra me dudêriya ji 16 bavukatên Bikartî. kartê tê vücudê. Fakat eşîr ki de em bêjinê her do qetê dudêriya. Yani belgê de Belê. em bêjinê eşîra Dawidiya fakat giyîma wa pêça wa libasê wa û xeberdan û davranış mesela aynı Yemenê. Yani em hevre jî diçûn zozana hevre jî dihatin. Em aynı bölgede yaşamîdbûn. Ew eşîra em bêjin Dawidiya em dibêjinê yani bölgede dibêjin ew jî dibêjin didêrî. Yani xwe ser we dihesibînin. Kabul kirin fakat ew vê gal çayê spîl dora hezexê wa de ra dimînin ew qeta didêriya em bêjinê em wa sayîmî bavkê wa jî zafin. Ama me gotiye em eşîrik didêrî emin ew Dawidîne me wê hev dayên askirin fakat bölgede ew dibêjin her do qetê didêriya. Belê. Aslında ew qet jî dibêje dibe em biraziyê Mirza Xayer'in dik o sezeri dibêjinê em yê Osman Yani Mirza Ağa'yı çenda tedî çarpênc Mirza Ağa yê pêncemîn. en son. Belê. Dibe em biraz jî wî bûne û em ji wer hatin em ji we qetiyane. Ew jî şecerên ha hinkî yazarê wa Kola ne demek? kolanê dikin araştırmış kirine û welê derxistin heta kitab jî çêkirine pirtûkî jî çêkirine. Fakat eşîra di dêriyayê ku vêga em bê serwext û li ba me em 16 bav bikin.
بله Yani. Tabii ki bavki biçuş yani. Yemazın yani. Ye asili ku en bejin je hatta Eylas Paşa İtihadi Mirza Sor despikiri. Em name babu kabejim seyda. بيج باش بيج Evet. والله Mesela em dibejine me Mirza Khayi. بله Mirza Khayi em penj babın. Mesela Akubi yani nave babı ve Yakubi ebray hebune. بله Mirza Khayi sor bray hebune. Akubi Mirza Khayi و mala Mahami Ağa و mala Nebi و ye Amerci mala Kubet ev jivi Mirza'yı sor hatine. Ev hemi babı şeşad gijin hebudin. بله Ev gijin hebudin. Ama unsuri ve aşiri tamamıyla bab kedin. Qirwa hene en babı ki ku qarbalık ilo. Cenab-ı aşir amede em bejini babı ki me qirwa. بله En zavji evin tüm daim ev qirwa ji be babire mere kalki mere sürekli yani serbeş ve serkeşi ve aşire bunu. يعني شنو شاهية Şun ha şahide illa behevre. بهفرة بون بله Bişti ve aşirane şemsika hene evci seçar babın. Bişti şemsika deştoya hene emcid be evci babın. Gevra hene. Em bejini şemoya hene. Var hasbe sayre be develi müşkare hasab kir şazda bab derketin. ليش Balyane eşteri bejim mala gezi em bejin gal hazak edminin. Vega henmel ters edminin. Yani em şaz جبر koşkırını ya lur nalaj vede bu vede koşkırın. koşkırın. Antabi Böyle. hene. Yani heremede em zav dağınıkın vega. بله كي حاجي مثلا لسيرتي ام بيجن يك برسبك تقريبا جمارة عشيرة دوديريان Evet. شقاسة Evet. شقاس هي جمارة وان Jimara sadece sirti an mesela genel. سيرتي سيرتي ويا عمومي شقاسة Vega sirti seyda. Ha. Tişte ku men takip kiriye sirti en aşira de yemazın vegal sirti an Karabağ. Bele. Düderi. يا هري بر لسيرتي Sirti ne? Le fakat geneli ve hesabı ki yani karın bejim tabii ki hazar ne tişkihindeki. Bele. Yani karı beji 5-6 aile. Bele. Bele. Düderi olarak. من 6000 Aile. عائلة her aylık jib kemani Kemal çarpınç haber çebiki yani Ha, 25 hazar ziyade der yani. Bele. Az tahmin etkim zaten Bele. ziyade der be. Biz bir kemayı ve bedi bejim. Çünkü işte em hev nazikir em ser hev dedi için Diyarbakır, Batmani, Cizire, Müsebini, Hazakhi ve Saderbaz biveri le Dühe بله فهمت كي يعني ارو والسيرت ام الفاج يحمي بلابن وام حتى في جاجين تعزي هاف دكين ام سر هاف دشين واب عشيري ام بيجن هاف قناف هاف ده هاف جرتي سيدا حمي يجيب الفتح بله يعني ماجن زعبد عن هاف بله يعني ام زيده ده حق جناده ام زعب هاف هاتنا جريدان Yani o gredan buna marvantiye bu sedaman بله serpiyam. Yani berede bavar bir ki ji hayri hevudin jinnetdan Bele. heriba. Rastı. Ev kültür ji hevu. Li fakat en son babilim ev kültürü hane evici Berdevam kiliye. berdevam nekir. Babilim da halkı. Çima ki hacı? Babilim vece vi şekli da halkı. Yani şuar kuvvet şey dikir. Bele. Dedam mazını aşira daha doğrusu. Geçe kudane. Bele. Ne? Jevşundi Jiv şu dedim millet cidde. milletci cesaret isten. Evet. Bele. Yani ahli gunda hariba falan. Bele. Keki hacı dinava ve düderyadı. Çend bernavhen mesela ye o tetik civatıydı mesela Bele. medit ubuz hani öbüz hani Bele. libaş hani esen hani özen hani Seyda yani çend İşte bernave min- ve ye aşiri. iştihati biramın Bele. kam tek tek
Buxunum. Yani bu hagine pır direş bu buxun. Dirêj, yani. Buxun ama çand hava. Özel heyet, Tetikeye, Kılıçaslan, Dayan, Öböz, Esen, Taşçı, Yasak, Nas, Ceylan, Ceyhan, Pişkin, Özkan, Timurtaş, İnan, Çetinkaya, Finki, Aşkara, İlhan, Kaymaz, İlbaş, Kaygu, Sadak, Soğunç, Akgül, Çoban, Şenyüz, Aybek, Dündar, Asus, Nas, Kurhan, Kutlu, Çelik, Erzen, Selçuk, Demir, Baytekin, Timurtaş İsa, Kaçar, Maşallah. Hada hinze de bugün inşallah. Zafın yani eviye diyeyim ama zaf jinatını bilamen. Hada Yani henüz dika şest hab belki şest belki hafti hab soy isim بله. yani sevadi ve aşireti mevcuden. بله. Keke hacı o bahsa Mirza'yı sor kir. Ebeli. Leşirnakh ağay sor heyi. Evet. Hunvan diye ne? Seyda em edi ve tam ve tarihin zalim belki em bir kişinin hep. Bale. Çünkü carek mübuan re be Ahmed Süleyman. Ahmed Süleyman bel. ما برنامج شکر ویدگو مروه ما دگول باتمان جانه بس از بروح نینم yani بحثا سر تکر نکر از نمازانم از بروح نیم بس دگول باتمان mərvə ما hani Ebeli. Seyda mala ağay sor. mala ağay sor beride dedi şernek de hebune. Yani münasebeti me vacip tebdil şakı hebune. Bale. İyi kalki min va. Çünkü emduyu haram ede bun seyda sürekli الجزيرة الوادرة ماجدي جد أمنها مثلا ملي باسكي أم بجني Bale. güçlü konak Rastı. basaya ferhu emruye bir gidi duman yani vakti bu biri min vade Bale. kalkiyim daha doğrusu ama münasebeti aşira bir şekli bir hev zaf hebu Habu bereci yani düşün mevane hav beri duman. çumevani hev kadri hev de gider qazdi hev de şandın Bale. Davudozi vanav hev de hebun Keke hacı nava aşirawa de. evet Yani bürokrat şun hapırın. Ye peş şunu bürokrasiydi. Bes gayri bürokrata yani bürokratı pırlı peş şunu. Mesela bunu müsteşar, embejin bunu genel müdür. Ya ji alimni namdar, siyasetmedar et siyaset edi gele gibi peş düşüyü. Dengbeş, strambeş, şeyh derketin yani nava malbati tevidi. Seyda genel olarak dernek etini Bale. yani dengbejme kim sakini nava babkime kirade çend insanık veli derketin ve gajitari davat mavat adı bejin Bale. ev dengbeji yavsa meşhur tene bunu ama digotin Bale. özellikle nava ve aşiram ve babkime kirade hebun alimji ve ga çend melay medresade dersi dedin fakih vahane Nava aşiri derken. nava aşirede ji akubiya ji deştoya Bandora ve neydi saraşiri? Beli yani Elhamdülillah. ev hene yani melay medresini ve medresedin ama ev melayen bejin meşhur mesela Ramazan Elboti Bale. mesela rehberti kiri peşivani kiri ev meneditine. Ya pır namdar tünün Eli bes fakat ye rezane. da hakkı din de ji ecbabı xwe u ji bapîrê xwe tiştê min sakirî ji bavê xwe sakirî bapîrê xwe min nedîtiye lê feqet tu mudayim ev eşîra me ya di dêriya bi girêdayê dînê xwe vebûne Elhamdülillah. mêjê wa zehv düzgün bûne heta ve heta di bîra me de jî bavê min jî tu cara eşîr bê mela neheştiye Bale. tu mudayim mela de eşîra me de hebûn konê melê ayrî bûn çil pêncî hefeqî hebûn ratibê wa didanê û me re dihatin zozana û me li berwariya em dijinê deşta rava wê giya jî milkê me ye zika 4000 dönüm arazî wê derê me tapo kiriye wê derê me konj warê ve dida ixtiyarê me diman wê derê evê diçûn zozana ew feqe me li ser pişta xwe xweyî dikirin Hadi khera kabul ke. tu mudayim bavê min û bapîrê min xwe bê mela neheştiye Bale. Mecbur Qasi be inanç yönüyle yani aşira me elhamdülillah tüm daim rojik yani insan ki yani rojiya kabu kharana kabahat bud ve qazor Gellek yani bu rast. O tabii ki kari meclisler bişta davaram çon dağıtın. Und bin qatır en bijin hestir. Bale rast. O mehin bir şekli. Bale. Hatta giyim Ahmedeci
giyim aşira meci seyda giyimik İslami bu. بله خدا شاهد بیرامه داشتی اون دبن عبا هم ده خفتان خفتان دبن خفتان جا خفتان وا دریش بوند ها حتی راست گوزه کوا راست و کتانا سری واجی والله جاری دو 7 متره بله يعني 7 متر ولی بالشكل كسبحي خد بيجان بله يعني بيلاكي كو بسكي يعني بورا بدر آه. كدمانا يعني قبحت بونا بعشيره وقولاي جي yani haya ve edep per bu seyda. بله Gerçekten haya ve edebi hingi envirga xwazi hinketinin. بله Çünkü çav Peygamberime aleyhissalatü vesselam bece de bir haya ve iman parça kiş heve. راست Bir hev nabi. Çav haya dera haya derke ve iman derke. Bece bir çaki haya za'zede hebu. Edeb hebu. Virga haya tabii ki يعني دیساجی از دبیجم جبرت دی گریدانه عشیرا لگور ملتی دی بهتره خورتره Evet. هدبیم هین دنوا عشیرا دا او حیا و ادب لگور ملتی دی هین بهتره Evet. مثلا از بالا خدم جماعت معرف تف ماشاءالله قیافتی وان Evet. شلورن Evet. yani fren سریوان سمال هیم دبیجن جمدان yani evji kıyafet ki İslami yani yine o bandor berdevam Elhamdülillah hica vayib kuvi yaşıydı belki ver devam Bele. Fakat geneli genca yani moda olarak degiş bu. Yani genç, cuan eve navosere naşopinin. Nabkhode vega de sede ve giyime kimdi başını sayda. Böyle giyim bir şekli bu. Fakat nav giyim Yani dedi cuan dibi şalvar xana ki bes dikarı pantor ki firal xaki. Yani dikarı cilni firal xaki. Cille xot ki ji ama nezi İslam İslami bi dikarı cilni firal xaki. Peki hacı münasebeti ve xob xwa yani dedi beri jbergo koçi bajer kiriye belki o de ve ye ve gunda u daim civat lehebe belki daim civat fırsat tunu çünkü imkanı bajer fırsat ena diye ki bes yani perge ve xopxa çunu hatin düşunadı şahiyadı de ambejin de hilbijartına kedi ya şi dikarni dedi o ittifak hin heydna başlıydı. Seyda o ittifak bir şekilde karın bejim de çoğunu hatına ba hevdün Bele. تعزية دعوتا وقت اشتهاكي حقا هذا جري داينه بله. يعني مناسباتي وقت تجاجي خرانا كرنه fakat damat ses siyasi bari kiloya da farklılık kebe ortada. Herkes düşünecek ki xwastan diye. Bele. İşte düşünecek ki xwastan diye. Teçika aşiret de peji kukami bir şekli bikin. Yani merik de bece idealama eve. Yani beraber ser kanya şerin, aveş kanya şerin miniş kiyanetini tiştegna abi. Aynen emşi usat bejim vazaten. Yani bera fikir istikamet İslam bi. Evet. O tercih de cüda abi. Bes istikamet ki naras bi av tehlike. Ay şahit hoş. Zaten önemli olan şey istikamete insanı. Ev istikameti işte mefham kiriye. Mecbabı xwazagi meş alimi xwe ecdadı xwe mesai kiriye. Üstada. Selevi kaniyece Kur'an ve sünnete. Şehri Kur'an ve sünneti tijmeri ne xilasiye. Me baveri ve aniye. وبإذن خدي حتى كو روجك عمري ما هبه زاري ما حتى إمكاني ما بيجي عشيرة ما دوري ما خدش إمكاني ما بيجي أمي بري وابدن استقامتي شوفش خيري استقامتي يجي خلاص يجي مرتنا وإمكانية زلال جي أو استقامته خلاص يجي دور ده يا دنيا يجي يا آخرت متابع بري ما بدس سروي استقامتي سروي حقيقتي آمين وأمتاب دشواري تبدأ خلاص ببن آمين معلومه خلاصینه sadece şahsiyet amotuniye gerek çeger hacı kili ki muhabbe mu ve hacı kili xwaji bu kararda xalas kirin ve konuyu da gerek em daha şiar bin em daha mesela çavi mevekili be deru deru xabrinin de dünyaya birinin kav dünya acaba istikameta vel kederiye em istikameta xabne kideme çav xalas bin bir şekli gerek em tefekkür bin sayda Keki hacı valla sohbeta ve brastici gelek هم حرك باري وهم خوشي بس هديه هم تين داويات دماغها هون حزكنا ما شغل دقائق دودا
اگر اون سلاف که دو دریه یه دروی سرته ریه سرته تماشاوان آره یعنی داخوازه خوی داوی همه شغل دو دقیقه اون بین زمان امی برنامه خب داوی داخوازی منی داوی السلام و حرمت خواه özellikle جبی اکیبات و رهبر کیویره بالمقابله اون جویدی حتی براتن سرسری مثل شعب خد ملاتن جورازی بالمقابله و اشتاکو اد حق مالباتا خواه عشیره خواه و عشیره چورا خواه و بلگاهانه ده السلام و حرمت خواه اشتوارد شینم از واته واجی ده و مناسبتا کو ایرو تا فرصا دایمه خد جورازی من دنگی کی بلند از گازیا خواه اشتوارد کم ام tev به aşir olarak, به kabile olarak, به aşire deru dore olarak em yekitiya khwal ser İslam'ı çekin, ser Kur'an'ı çekin, ser hadisi Resulullah aleyhissalatü vesselam çekin. Çünkü ihtilaf tüm daim zarare, mec ihtilafat khir ne ditiye. Bu alim dibece dibe heger ki te khurafa rane ki khurafe ve dine tarakim. بله Yani eftişte khurafe keti nava da alema İslami'de gerek emva khurafe hane babin kenar ki em tevde biz zebirin ser hakikata Kur'an'ı ser ve kaniya Kur'an ve sünneti aleyhissalatu vesselam ve çahi emi huzuru khoşe bibinin. Çünkü em tarihi çıkka şirove dikin em lhev dedin em hiltinu datinin tek çara hılasiya me ümmet olarak ve aşir olarak, gündi olarak, bajar olarak çebeji yani hılasiya me Kur'an sünneti. Ve cezber ve qasi gaziyamış bütüne aşir aracı و جمالبات آرژی و جخو شورا خارجی سلام حرمت خود تکرار دشینه بالمقابله و رحمت خودی و برکت خودی لسر متبابه آمین الله تعالی مد ویریا حق و راز ده نشمتینه نشاش نکه آمین و رحمت خود متبابه که و السلام علیکم و رحمت الله و و برکاته. رحمت الله و برکات خود جو راضی به براستی صحبت تک گش بو تماشاوان هجا یا دیگرا ابی می حجی میرزا خدا رحمه خاله بکم لوداوانن بکوری حجی محمد ره و جیگیری وی ما هف بیوین کر صحبت تک گلک خوش بو داخوازی که حجی داوی دا انجام ده گلک بالکش بو همجی وکه که حجی دبیجن گلی سروک و آغا و پیشکش گلان اگر اون لعزت دیگرن کانیا عزت اسلام قرآن پیغمبر سنت پیغمبر جه به کانیه دی تفشولینه ورن جوه کانیا زلال آوه وخون عزت دی اسلام دی لعزت بگرن هونه ببینین جی تاریخ شاهد وینایه ایروژیل هرما بوتان ما برنامه خواه بکار آنی براستی معنوی هوا ve hereme hebu bxa me ew hewa teneffüs kir belkî ji ber oldariya ve jî li gor herêmê de hebek li pêşin belkî ew teneffüs bi kar anî vê herêmê li oda kekê Hacî Mihemed eşîra di derheqê eşîra du dêran de me hevpeyvîn kir bes dem Kurd bû em zanin gazinê we jî ji demê hene dema me bi dawî bû em ê jî bername xwe biqedînin حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته